So ilmu na mana ibadah sudiru di kapaganada adi sumang apa da simba siku Allah da taru mga kasumbayang akan naba paliuga. Tayo mana niya na sumang kasumbayang na sunat na mala ibadah suditan di kapaganada sa ilmu adi su kapanambayang sa sunat. Ano sabab? Ikalayan ibadah. Sudita di kapanambayang sa sunat na misumbayang ta sa sunat nami ataman ro. Kakakuha sabalas, sabi mo ta sambayang ta, dura ka ta sunat, hindi na umiya ko ba sa gawin? Adi tadi panambayang sa sunat, nami ako ta subalas, agiyang ko ta, mabubay sa gawin, ka panambayang. Naso ilmo, na upang ako makaswata, na mini pamangduta, na miya kaulad agiyang ko ta ilmo, na madak na miya kang gunaon, kaya ang gunahan ta, namya kang gunaon so kaya pangdawan tao, nasukman so kaya pangdawan, namya kang gunaon, nataman sa taman na di kang gunahan. Suwela mo mga imam, dataro Imam Shafi'i, imam to na etano upang makupalaw, na etano kutibar, ando man ay kakanalatan ron, natungan na yaman na abalat, agkagawa Imam Shafi'i, sabihan ko ta ilmu amin ibagagyan. Nagyang mo ta sampay ang asunat, namya taman ron, miya kasimay ang asunat, namin isulat at nagyang ta wala dyan. Na udi ka sumbayang mapita, na belajar mapita, Supuju sampai yang kayak mantu belas ang ni mantu. Na mapita na udi ka sumbayang, na nakawang belasin, na yung kaya ilmu. Nagyang mo tadi ron di kitutugalinan, sa di ron di kipang ang doon, na lang kung kaunin na pagpakakuha sa belas.